mà con chăng là gì ở đi nào mỏ con im mỏ ở con chăng ha giờ con chăngว่าgiờ họ chuyên chăng cho sơ giờ con chăng chỉ nhầm ở chỗ ăn
所以好呢，所以好啊，我们不成孤单。所以好么上海，那今天我是不说饭，他们是当上来了，你说那还，一开始老龙老龙老老龙老老老老龙老老龙，大哩噜哩噜哩龙老子老哩噜龙老哩噜哩，那么这个嘛，要是好起的找着看嘛。那么我一开始不本意呢还，我二号的时候就说本意，好他们。那一路里来路对路，那他们也触摸到了，怎么也去不同地嘛，也触摸到，还要不同地去，做还是本地里那些说着看，那么也触摸啊，那就要收到，好以后我路那就收，好以后我路那就出门，那就出门当地下来，那么要我，那么那就要出手，那路里了，那么要么当地喽，人家出应该哈，路那就要收，你说我路能路点路，那么一收来，路的龙老龙老的龙老龙对了老龙老，那所以好那看，还有好啊，路的龙老龙老龙对，那我本意还那还那是你要收，我你看，讲了背靠不靠那还没去，大家有出门去了么？讲哦啥，出饼干。人家要本该了，这有的粗，一起有的让大约有的粗那些的，都唔讲好道，来粗，人家按该是来要本该，
一上了这上大学去，人家好低，那人家熬啥子要本改，我那看呢，我那看乱弄这样乱弄就说了，然后以后你讲我。你讲也好喏，老来龙路罗龙老老老老龙老老龙，顶蓝老蓝路路里老老老老老龙过北屋了，他们讲了，你莫不看讲来，你莫背好色和莫不看讲来，cái sao cũng chỉ ta cái là nó có hà nó nó cao bao nhiêu đó mà muốn đi thì giờ muốn chỉ lo cái mà chỉ có nói thế trong gì gì mà这个人嘛就出家当的。